September na somni panni sani somni pathum khan government DS Luaia Middle School Rengtekawn scholarship ten an kum somni pangatlin silver jubilee Lawmna khotan pat sai chu Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Pukelarin yana chuan khwalian ni in a manpuya cerebral to MLA Rubber and Allied Crops Vice Chairman Pularin sang ralte chu khwalza omani Minister Pukelarin yana chuan Silver Jubilee sha rengna longphun hongin Government DS Luaia Middle School in Silver Jubilee and thleng chu along pui takzati asuya school bultum tu from ta puti DS Luaia chu scholarship miro pizinga mi ni thosehin tundit mon hiron movese along play arin thoseya school bulchan tirlain amun chu ngopui hnuai ani wangin no pang school cultural amlaw mayam ti alau thonam thote school pat chhauna po bum bo takani thote sangin sector tu tele khotang shwai tu tele tlomngai pol te impact na wangin tondit mon hi an thleng ani atia ama po school bolchan tu te zingami ani angin an thahnem ngai na le an thorim na po ashat pui tho asoi sarkar in journal ama na sitakin chanala a somle pai har sadna kara po athei ang anga tra in zerna inte and kol na ko nga po ma alati asaya jeter tu te le khotang shwai tu te chu zerlai chatak tak cher chuak zel tu le thahnem ngai te ka school and kol zel tu ra cha in du sakna ahlana school in chole mamo annai te pushukdan suminga moza ta pe bokani sirtir thanang wangin phatu chanmo yaroi te singchan khwa ve la mi mang ka piang ve a tum chop zile thiam tulir alawni kal ka thiam law ke ma mei chuan kama mo chi ni tin chela pui tu fin le thiam tin zina school runa ma ba phun thar ka chon turing ka loi ve a ka ta mun le hun thar bung thar ka in zir bul ka chan ka mun kong chu a obi ka ra bi thar pakhat pani pathum nen ka bwai ka bau ke ma mei chuang ka kal thiam law ka nung tol don en ma thiam law en ni law hi thiam runa chuan en ka law ni Thalavan Zeleren Chin Chin Tir Tun Min Ngai Sakin Min Kai Shwai Chi Kai Thar Min Di Ra Du Dang Ten Thiam Lau Min Di Min Di Chapai Ma Se Thei Lau Reng Reng Alau Om Lavek Zil Tir Tu Thazar Luaia Kahim Kalim Zil Naruna Kamuang Kanuan Ikyanga Chuan Kathiam Kabel Zil Lai Zong Zil Tir Tu Cha Nang Bang Chabin En kim ka Malaysia zong te shi thiam turin fin na min ve ka hu law le ka ton law tur ka shi thar ni tin zir tir tu nang wangin a o bi thiam law ila ka na pol en ka thir nga mangem nang in min zir tirin min pui law la en ang imo ke te lun hi mangai ta ka thu min fa khat min pui thar fo chak law ni an du sak na ne min zir tir khat Bay say na thar min ne tir chi khoven ka son na kal zela dam kho chwa da min zir tira nun le hun von dan tha som po izir ru na ka thar chwa ve ka hun lo om zel tur po bay say na ne ka ma pa ma eng wang nge ti ka ngai tu a zir tir tu nang bang chau alo ni chang kan tharang kan bung zelang ta chuan zir na mun kwa om ringang ta chuan ke yang an pung ze lang thai koi thiam nan zir ta mangai na tha no nan tai ma ka ngai ro re thiam nan na ngai tu yang che ran zir tir tu tu ran ngai thiam na rung kan phur tu ra zir tir tu thai mi pui na ka dong chin kha kan ni lo a ka voi in ni na ka za pui la fa eng lai poi ka phong ring ang khwa ria ko kang hil la fang eng khon kang ni la ka shereng ang Kata ni infek na kasireng kau tuang kalome.
saka ulan ma lom thu kan shil se dei sei na lom om wang eng kim siam thar na hun no pui sen thuai se kan va le ide na lom thu kan soi ei le sil ve le ro kyang lim ye lo sun ala so la te hello me khwal za ompolarin sang ral te po in thosayin government SY middle school bultum tu te malak na chu fak omati thosega school in silver jubilee a thlen theina chu zetir tu te wanga ni ti in zetir tu te kota no pangte ma kho ai khat thui le ti aseya no pangten aya upa zana le dun kong tha anzer na le rin na ko an ma ni ka shwai tu chu zetir tu te an ni ti in zetir tu te chu thanem ngai taka an mo phurna len chwa tum torina cha ani Silver Jubilee Lawmna huna hian school zetir tu te le zerlai te baka sarkar official te khotlang shwai tu te tlomngai pol shwai tu te le som big mi thanem tak antela school managing board chairman pu ngamlel thovan hun ka shwagin headmaster pu arlel zoki man report pe a zaile recitation ngai thani in school no pangten chero le siktui thiang laman entira Jubilee shatarna minister chon thinga phun boka program manzoa Silver Jubilee Lawmna roi kil hawa di bok government SY middle school hi January ni sompanga sangkha zukwa somka paruka dinani a Silver Jubilee chu COVID-19 shilenga wangina hun taka lom thailovin tuna hian lom anita ani school hian zirna pya lama faina hapta in elna chom sari ngot pakhana din hun havin
pahnih na le pathum na pawh chung me hom zat an no la to a tun din hmun na headmaster le thok tu pakua awm mekin zirlai naupang za som paruk an awm mek ani
Kamu mau hop main itu dia. Asur tam lo bang, asur tam lo bang ah. Asur mo sa lito lo. Ngay lo bang. Ngay lo bang, ngay lo bang. Ngay lo.